ara seng ti ka chu Ministry of Defence in sang ni som pakata changin Mizoram ma air defense ruam man yan lo du dei to tin tu te pon dan ang taka ram ana puer don chuan ni china ka soi tong khan emine fun lai pon social impact assessment example alo nual to ani eni sarkara po atula chuan danina phal angin kan ti sel kha chu dan angati ani maya asum tel tu te ka sarkar ni lawa kan soi tong khan danin tu te nge an sum tel dania dikem ti ka chu ala khirang chu voi na thelu tur ne voi na ne thelu tur nei ro kan wan niru nimin na nimin kan engkim kan pe fel vek to amaro chu kan thelu tur ni voin chonudar nia thelu tu mi kan nia ei hi kan document chu ni len kan sai be sok nga MNF ina CVO Chief Vigilance Officer a thelu chung chang khan ne he thila hian involve nia an ngai kan rin thel te chu an rin thel mi pui nol pui ina rin thel turan ron chok chwa chon Central Service thengin an telani IF an tura ia in Mizoram sarkar hian consent special consent am polo peta sela Central Service hautan khan consent alopek ke ngot thei lawa prosecution sanction ni central lama an din le thau CBI hian ngai dona chong cho he thil hi a koi kwal le in kan ria proper lo viau choni san lo ti thei thowa amar chu he aya straight zo ka kal thei dani omreng ni chumi chu ke ni chun director CBI ya thi online in thelu theya ei nimin lam pangkhang kan pay fel to a online na thelu don hen 25 MB chin hi upload theya complain kha chu phek som pore panga hi 23 MB ya kan siama chu tiang thap chu kain bo sai ni chumi ni lai chon in tiang khanin thu a thelu tur thom kan hriat lo laia a nuwa rin lo dawin nimin pia kan thelu tur thu voin nia niru ka thelu tur thu than ta khan anin tlan siak le ta thut sia tiang kha lo ni ta ka chuanin kan ho tu ten wa ti lampang ho tu ten ngai to nan manga a hei chu tiang an ti sup ta ka chuanin ke ni ro chuanin theyang to kin chui ani thei nge nan hian ma lo lak pui la ti kha thutlong na ron nei ta ka chuan thelu lo turin tiang khan thutlong na kan siam ve thunga MNF lampang representation ka muwa ta khanin CVO kan Chief Vigilance Officer khan ma lo la don point seng tingen ing okatia documents engma an representation support nana documents poimo engma thil telan nei lawa affect and figure a khoi lai kang e chui tu nen ti kha kan Chief Vigilance Officer hian collect mai turin an ti nge ni complain le reng chukain chun tan kan annex fa kan document song jong po diklo o mem hei lo chui lo kan tia chung chu engma ti lawa ei engting nge Chief Vigilance Officer hian kan CS hian ma lak don kan shelawa a process chu amuang mai thei lo heng zong hi collect le vector hian ati don nge preliminary inquiry te pon kalanga chu po chu CBI a hian ti khera tool lawati phechon ta state agency oma tin kan Chief Vigilance hian kan Mizoram sarkar na thok te chunga vigilance na kha chu thor tu ni ta ta IFO kha chon thu nei na anei phalo thrim chima he til hi enga matia gameplay na mai ang te pokan tia amar chu man lo la to a thei to pin a party ang pon sarkar po party angin ma kan lo lak pinga sarkar po a chetura kan ngaya kan chief minister prin thulo sei to thinangin tianga prosecution sanction deal na omani pot chuan engma I helawin kan legal department a kan secretary phechon sei pui ta siam hun chung po ngak lawin ati deu khera thina na chu tiang chuanin nge prosecution sanction kha chuan on deal chu phalna lo pe ngal mai don ani ti kha kan sei du ani a thui via wang tin CV Chief Vigilance Officer po hianin thu takra taka hanla don set documents supporting documents engma until tel lo ni an le kha tanga lan dan an lo thil enclose is yak meu lawa chuanin engtin nge ni ma lak don hi chu kan hriat pui che lo akhala ka chu dani na phal lo wang ne Prevention of Corruption Act ina asai
sarkar ha thok te le MLA te chuyan ni don re rengin prosecution sanction an lang ngei turani ti ni tan hetlai point sarkar ha thok of sarkar official te in nam noi ni nge ya la na wangin ta kha chon prosecution sanction hi an di la ngai don ani khai jok dani na phal lo wang jok central act ania prevention of corruption act ina a phal lo wang jok ani khalai kan chu ZPM sarkar chuan general consent chu kan te amaro chu central lamin limitation aron siam ti na ani ber mai nia kha thil kha ale la ma chun kan sei legal point of view pon ta kan na tho na lang kan sei fo thina kan MNF unau te hian an hel le ya inge chan ning kan se lawa puro ming dia na kha le kha zong zong kan en chon puro ming dia kha nei tu ni na nei ni ta ni leng pu ya chuan ani na phala lo commission ro te pon dai ti ni mai theya Henry ne ha ka siat pui lawa anon khela an representation apo khan sale deed unregistered the power of attorney po unregistered ni te khan on tia power of attorney unregistered khatizata pu Henry account ta khatizat alu ta nia complaint tu be ra chu puro ming lia na khan yom takania MNF lampang hian lo hel ta ni an soyang khana dika hei hi chui chuak ngei se ti hi mi pui du dan nin alanga chiang ta chuan theitopin party ang atang te re sarkar atang te pon lo nor chho tura be se ila athang to ole thil pakhat kan soi bel lok nga heti nga thu in chu alo om ta ka chuan aram lak le ti zong zong chu helai po document karon tar lang to hemi document hi 26 September 2019 kha ZPM kan sarkar ve tu hian heng aram lak dana thil fello MNF nu ma porlu tu ka hi kaltlang zui pui zel ngam chi ani loveti in mi pui ma puang zar taila MNF tan chon van pui chi ma ni ringotang kho hoina tur po om lawang aza thak khopang amaro chu revenue department chuan uluk takat enin right to fair compensation up 2013 noya dan ang takaram lak dan acquisition dan zom thei dan zongin Ministry of Defense in Elaya Air Defense tu alo mamo zia en chungin MNF nu ma por puang chok du mi lovin him takin tu na hian outright sale outright purchase te po kan ti thin kha hela in nial na po hin MNF u nau te hian outright purchase te chu atopa len acquisition atop le thulo man tia keini chanchan ve thung chu namta na martar nam party in tingat ten kumnga chunga anlo in dorna enga tinge nam him na le ram him na pakhat ma an in dorna correspondent akhan soilang lowa anlo in dor theile ti kha an mani kan zona nia G71G ti te an soi cham chi ya vote an du nai po le an soi langsar kha ni maya amoro chu la ram ta na thil poi mo lu tu ka an soi lang lo le keini ZPM sarkar ro chuan kan ram him na dan ang taka zo atu zia mangin kan communicate na la chu tiang chon tu na hian poi tok thuk lu tuk lo turin dan ang takin IF ne naram ho tir chu tiang tur chuan kan sir tluk thei ta zo ka ni ti hi ania MNF po hian ZPM party chu hian lom thu soimol mo turan ni zokin ka hria ni hemi issue hi apoi mo a thathum chuk ti kha chu heta party headquarter in khom na kan ho tu pakhatin kan chui huam zia thu asoi lanna ania keini press conference ko kha chuan thathum chuk ti lam kan soi lova MNF le congress te hian an hing po kan soi to kha ani pani hian an chui tin ngam kan ringa an chui tin ngam lo ani chuan an mani po hian balang kai veang ti china kha press conference kha ania he issue hi media department in ZPM party share puina a take up ania khami council of minister kan meeting zo khan informal meeting kan han nei khan CM in he thil hi ni somthum pakhata press conference in ko to sia MNF le congress hian thoman va nei lo ve enge thilom zia ti revenue minister zo khan engma an chanchin shet turo om tak si lo khan council of minister member te chu kan seve ka ZPM ministry mi te tho kan nia kha khan aman mo thak e mai mi puen chi ai re li tuk dot ti in revenue minister mingin thelu mai ni se ti ania maro chu minister minga thelu em chu rem love
media chairman ani na angin bubilal chanjawan te ka brose antia ti chon he thili a local ta a nimin chon hudar ni dar thu vel thleng khan kanin bot se kan phur em a amar chu kan soi tong khan MNF te thom te congress thom te kan hria ta khan PAC zok khan helai room a nge hian PAC zok khan ngoi te u party panin an thelu to tho wang le direct a congress in CBI unit Mizoram an thelu box sia wang hian he chu thutling ani hi a te ni le zel chuan ruling chuan iti ri lo phot mai angu ri lo phot mai angu ni ber chu ti lo ang u ti po ni chi alo a tu la ni chuan he thil hi zoram mi puite su khlek enin kan la kal tho lo wang ti po a soi thei chong lo kha chu e court lam thu thu ni tom chu ti mai ang investigation outcome thu thu kha ani to mai ang chu no party lai ka chu helaya indoor dan phung khati in man em theng lo ve thei tho outright purchase angan kalpui land acquisition pa ngai anga kalpui engda nilawa dan tlo chan mu mal nei lawa an lo indoor a zo khania kha tak ka chu khalai khan i zo na kha apoi mo khop maya tu po sarkar na la chen zel tu an nia te ni hi kan ni reng don lo wa sarkar ma sa te tu por pia phor zel kha thu lem lo kan in chau sual ta viwa patling in zan ni zan thung kan mut pui to nu ani ngang lo kan se chin te ni chon thu ran tu na hian phor du ni la thil tam tak po phor tu ro ma lo an ma ni ron out cholo phi se chon te ni ti china a por lo theng ber kan chul mam ta ka wang hian te ni pe chong khoya ma ha kan soi lo an ma ni zo khan an nu por ti kha an in se chiang lo pal nge ni chu chu ni deuh ber mai ole he thil hi i mi zo ta a lo ong khatia a pa bo ka kan approach hi heti angalo om hian e kati mai thina minister ni ngal minute khat chau po minister ni taila amo minister kan ni atang khan minister te chu ei ru ve turangai hi mi thin lu ana om hala moti mai tur hian in rin lo ton na hi kan ramai na sa em ani tuna po hetiang leng pui ram hal IF in man to takin an lei ti bor vela hian na tinge amana to ta aviu kan ti po kha amana to theina khan outright purchase khan an in dor reng ani to lo the ni lo a to vak mai ni chu da chuan june ni som ni pasaria aizol di sia kauna puisa khaluta aluta ni ti kha revenue minister hian a khelo chuan a thathar july ni som pasari bor vela khan CM hena file thing ve chawani amaro chu zoram mi puiten chief minister po hian mantang ai ve ani lo mo revenue minister po ai ve ni lo mo ti kha chung le khat le thian tha te rin hel po kan khai ve ni zep tur om lo chu ta chuan chief minister chu phoning ka beta a kapu e dil kan take up do na ikuta fayem ka ti ni chief minister chuan pu chan zo kalom hle mai ka kuta faye engma lo ka nei lo kal mi ro min tia chu chu karon menesuna ni minister dang ti kha chu nge ni zo na chong klai deu ni mai se kha MNF ina press conference an ko purot ki statement ani a purot ki statement be samiron zo vai thil pakhat po kan sebel version simanga MNF hian ni som sari hi ingting en chut le ka tia tam khat kunga chu kha ni som saria an chut tel lo nge ni na MNF bok ni som sari hi zo let ka duwa kunga chu kha ni som saria thling lo an ti nge ka soi tong khan a chi an kuya an phuna tu yan pe a amina an lo don chi a chu tiang khopa thui chu an min man la to chu wang chon ni som sari han ti te chu bulbal nei lo ania tin mania press conference a khan pula ro ki ma bok khan ZPM hi Assam Rifle rampo an office ta na it ko ran ram it ti te kha a soi langa me ninga sang ni som ni panga a advisory committee on lamwal kan thut ma sak ber khan chief minister a chera hele lamwal ram chu Mizoram ta ani ta ka wangin Mizoram ku ta omani ta eng tinge kan man don helai zodin kuala presbyterian ram phei hi chu presbyterian ta tu ning mai anga ya sin thei chu ko kan ne na alu mai tu ka ngai tin CM in bul aron tanani amaro chu NGO CC lam khan
in sarkar ma dei to khan Assam Rifle ram hi lak le kan i chuan mimal hne na mo pol hne na mo tu hne na mo tu hne na ma ale tur ni lo ti in ma kan lu la to an ti awangin chief minister du dan po kha khami chung khan atlang talo chawani kha kan soi ho lai khan pulan wal kima ex revenue minister hi kha soi ho na ru chuwa khan om ve ngei chu tiang thil kha chiang tak tu zo kina ale ta linga dot chiang lu tuk mi pui kai khoi sual thei tu chianga press meet te ma eng mo la soyan ching hi voina hian ka in buat sei na pialam mani se an press conference be sam in zo wa khan kan chang am do ni chu ara seng ti ka chu Ministry of Defence in sang ni so pakata changin Mizoram ma air defense ruam man yan lo du de to tin tu te pon dan ang taka ram ana puer don chuan ni china ka soi tong khan emene full life pon social impact assessment example alo om nual to ani eni sarkara po atula chuan danina phal angin kan ti sel kha chu dan angati ani maya asum tel tu te ka sarkar ni lawa kan soi tong khan danin tu te nge an sum tel dan hi dikem ti ka chu ala khirang chu lia en po di se kha chu Aizol DC kha amo phur tu turin sarkar ma sakha na lo ro to ni Aizol DC kha revenue department in danin zone kim thlapem ti in preliminary notification hangin azot ani Aizol DC chuan ti tu zong kan ti kime an ti chin kha revenue lo khiat chu ni ramlak reng a revenue khan ground kha awa check tak lo wa DC te kha check tu ni DC na hime an ti kha chu revenue chuan except lo ngot thei kha ni lo khalaya kha chu tin mi puin he na tang khang complain ron lut box si lo wa ti ma yang ziak talina mo eng ma kha om lo ai FIR body lai kha poite in CVO ne na MNF ina FIR an thelu iti mai teng FIR kan han ke complain ti taila han le kha thelu ni mina me kha kan lo mu karinga document annex akha eng maum lo furnish tur khan CVO khan requisition siam le dong nge lam chu kan ba khelo ta he ke ni na FIR body kan han siam le supporting document kan han til tela hi chuan tek som ko panga ni ta vai hian FIR forwarding ai mi complain body hi ale kha a forwarding iti mai la mi a complain le ka body hi tek som pani ni ta ne heta hian soi thata chara a next sara kha hian chumi khami lai chumi next sara chuan da ni ti kha a thata zel ani kha CV on hena MNF party kan an thelwa kha chuan a lawa til ti tak le ti tak lo deuh hi chu a mele lai kha le hello me o